Pozdrav za ekipo i dobrodošli u novi video, a ti ako još nisi dio za ekipe, ja stvarno ne znam šta ti čekaš. Opali to crveno subscribe dugme kako bi postao dio najjače ekipe na Balkanu. Ja sam Doktor i danas ćete saznati sve o Androidu 21. Evo ga doktor, ja ko Goku, svaki klipu obraća se Bogu, lajkuj klip, komentariše klip, šeruj klip, ej. Vrijeme je da se malo odmaknemo s mange jer ima i drugih tema za video osim mange. Tako da sam u komentarima dobio ovaj predlog i činio mi se zanimljiv pa sam ga odlučio snimiti. Vrijeme je da otkrijemo tu misteriju oko Androida 21, ko je ona i kako je postala Android. Uglavnom vi koji ste igrali Fighters Z znate za nju jako dobro. Jedna je od glavnih negativaca tamo, većinu informacija sam ja uzeo iz te igrice iako ju nisam igrao. Odgledao sam cijeli njen ark u igri i izvukao informacije iz tog videa. A malo mi je pomogla i Dragon Ball Wikipedia, tako da su sve informacije uzete sa tih izvora. Kada je bila čovjek, bila je žena doktora Geroa i majka njegovog sina, odnosno kasnije Androida 16. Moram da dodati, iako ju je Gero napravio, ona je čak bila i pametnija od njega. Ona je novi tip bio Androida koji su čak i bolji i jači od Cela. Ona je spoj Z-boraca, Frize, Cela i Majin Bua. Zbog toga ima veliki nagon da se hrani sa drugim borcima kako bi ojačala i tu polovicu sebe ne može kontrolirati, jer njezina želja za hranom je jača od nje. Zbog te gladi doživljava psihički slom i podijeli se, kao što se i Kami podijelio u dobrog i zlog, kao što je to i Bu napravio. Ona ima dva oblika, prvi je slatka i blaga znanstvenica koja se baš i ne voli boriti osim kad je neophodno da zaštiti svoje prijatelja, a druga je po izgledu slična Buovoj rasi, a ta druga forma varira isto u dvije varijante. Kad je zla ima crne oči i kad je dobra ima svoje normalne oči. Kasnije je još informacija o borcima i istraživanjima dodano u njezinu bazu podataka i čini ju još pametnijom. Zla polovica je ubila Androida 16 te ju je natjerala da se razdvoji sa zlom polovicom koja je bila dosta jača od nje. Po podacima koje nam je dao Android 16 u igrici, neke njezine stanice, ja ću pretpostaviti da su to bile stanice od Cela i Bua, su poludjele i odjednom dobile preveliku želju za hranom, i kad pričam o hrani ne mislim na običnu hranu nego na ki. Zbog tih stanica od Frize, Cela i Kid Bua ona je doslovno ubojita kombinacija svo troje. Hladnokrvni ubojca koji pokazuje znakove ludila. Žena na kojoj se temelji Android 21 ili je to Android 21 pojavljuje se u igrici Zmajeva kugla Kakarot te ostalim igrama Dragon Ball Fighters, Dragon Ball Heroes, Dragon Ball Z Dokkan Battle, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball Legends, Super Dragon Ball Heroji, svjetska misija. O njezinim moćima neću previše govoriti jer zapravo zna sve sposobnosti svih likova koji su prikazani na malim ekranima od Saiyan sage do Kid Buu sage, pa vi sami zamislite sa kojim arsenalom ki napada ona raspolaže. To bi bilo to za ovaj video. Da li si znao sve te stvari o Androidu 21 ili nisi? Napiši mi u komentare, te me slobodno ispravi ako sam negdje nešto izostavio ili pogriješio. Da li bi želio da se Android 21 pojavi u nastavku Zmajeve kugle? Super. Hvala ti što si odgledao ovaj video do kraja. Ako ti se svidio ovaj video ne zaboravi ga lajkati i podijeliti sa prijateljima koji vole Zmajevu kuglu. Ako želiš pretplati se na kanal i stisni zvonce da bi prvi saznao sve novosti u vezi Zmajeve kugle, ili ću ti poslati Androida 21 da te pojede. A mi se vidimo u idućem videu. Pozdrav!